Ayo, pel kedadu. Kerina nade bapa mulia rikut ketua sangap kerina nang tang singala-ngala rikut ketua sangap kerina nang tang singala-ngala ibas kita pulung metunggu hari tape olah rayu sawil kametua olah bangger-bangger nade kekelengan kami sawil metua olah bangger-bangger nade kekelengan kami kali buku kami kemarin wargana nadai buru maru ibas gosen kita balai desa indah guna kerja si mahuli kerja cair metua kam ibas kami kerina anak lu gosen tarukun kami ibas kudulan du bas warisi sentah harapan kami berbadu kam kerina kare-kare kami ibas kerja indah radu rasa kita bertumbuhkan kerja nadai berubah harus baswarisi sendah telah malam menatap-natap pepulungan baswarisi sendah bagai toto kami kerina anak berudur ikut anak bermenteri ikut kami kerina kerasi pulung bagai kali bubu kami kemarin bergana ibas kedang tidak laboy dah kena kerang siasakan sajangan sah edam kedang pemenang kena menakan kerja ibas tidak karida bubas kungna seikam karingan ilade man badu sir jabatan kami atur kedang tu mari si benakan kebaktinta mejuah-juah man bantah krina perpulungan si ikelengi Tuhan iba suari enda nggo kita pulung krina sangkep geluh keluarga krina radukan perpulungan guna ngatakan bujur mandi bata si enggon jujurkan orang tua si mahuli si jadi dalan di bata engkelengi kita ibas perdalanan geluhta nginget keleng ate di bata erkelang-kelangkan orang tua anta maka wari enda ateta nuduhken keleng ateta simbaga senandangi orang tua anta
Sila pernah erlatih-latih mereken geluhna nandangi kita anak-anakna. Keleng ATE si tuduhken arah nambari uis orang tuanta si jadi tanda ras tekata guna engkelengi orang tuanta. Eme tanda kita engkelengi di bata. Mari dage kita ngadap mandi bata arah pertotonta. Ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami si tandai kami ibas gelar anak Yesus Kristus. Bujur ikatakan kami man bandu Tuhan ibas jam pagi-pagi endah. Arkitekan igejapkan kami bekas penemani dan ras penaruh kendu. Man kami iberi kendu man kami kejuah-juahan gegeh ras kesehatan terlebih-lebih kemalaman ate. Tuhan ibas pagi-pagi endah gopulung kami krina. Bekas penenahkan keluarga sembiring kembaren. Ija Tuhan ibas warisenda ilakoken ibadah kebaktiin karena ngosei orang tua bagepe ulang tahun orang tua kekelen kami. Makanya basienda Tuhan pengarapan kami man bandu Tuhanlah tetap sinemani kami ibas kami ngelakokan kebaktiin enda. Bagepe Tuhan karena serayandu pertua kami bagepe pendeta kami. Si ipakendu gunaneken katandu ibas kebaktin enda. Tuhanlah sim perlengkapi ia, Tuhan simreken ketenangan, terlebih-lebih simreken kebijaksanaan. Gelah kata siseh kena tuhu-tuhu, banci i alokan kami krina si pulung ibas paksa enda. Tuhan benana se pendungina kebaktin enda indesken kami kutan perkuah ate Tuhan saja. Ibabosi enda Tuhan melala salah dosa si bahan kami. Alemindu dage gelah laja di penghalang ibas kami ngalokan pasu-pasundu. Bujur Tuhan ibas gelar anak Yesus Kristus reh kami artoto ras ngatakan bujur. Amin. Mari si puji Tuhan arah kitab dendentan nomor 360 alu. Sabat kala sina babandu datkan pasu-pasundu. Melindras mulia kekangan Tuhan ibas doni endah. Ajari ya Tuhan kami krina anak naksikan kerina perbahanandu. Kebaktiin enda iwenakan ibas gelar di bata Bapa sinjadikan kerina sinasalit ibas gelar anak Yesus Kristus si jadi penebus man kegeluhan manusia ras ibas gelar kesah si badia si jadi penampat man kegeluhunta penampat man banta reuh ibas Yahweh nari sinapalangit ras doni singkawali perberkat ras permulihta genduari nari seh rasa lalap. Amin. Aku kap di batandu, maka kumbah-mbah kam, seh kam metua janah hubanen. Aku sinjadikan kam, maka ku tatang-tatang, ku angkip-angkip janahku kelini kam. Yesaya 46 ayat 4, sepenangkih pujinta, alur ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 453, 457, sindaikan ayat sada, seh sepetelukan ipandu pemusik ras organista. Bagi kelengate orang tua nandangi kita anak-anakna bagi mekelengate Tuhan nandangi kita buah atena malam tuhuban keleng atena.
sah kita ibas responsoria, pujin karena kelangate di bata, erpalaskan Mazmur 63. O di bata, kam kap di batangku, kudarami dengan teduh hatiku kam, mesti kelaku nandangi kam. Desken tanah tenggiring sikera, bagai memuasna tendingku man bandu. Pelepas maka kuidah kam ibas rumahdu, maka kuidah kuasa ras kemuliaan do. Kekalundu si tetap emaka kupuji ateku kam. Kidekah umur geluhku mengatakan bujur man bandu. Ku angkatanku tupung aku ertoto bandu, alu endenden si meria kupuji kam. Desken manta tabeh ras utuk tulan bagai me ibu surindu tendingku. Amin. Sepenangkih pujinta, ras kita rendai bas kitab dan denta nomor 338, sindaikan ayat sada bagi pesi peduakan. Tupung sayang aku ingatkan, gedang berngi ku kurikam, sabab kam sinemani aku. Oh di bata terdehat teukan. Tendingku ban bandu Tuhan di batangku, sabab kam sinemani aku, terukam bengdurende aku, diraska meria ukurku. Oh di batakam sekawalku. Oh di batakam, oh di batangku, kudahi tede ateku kam, besi kelaku nandangi kam, desken tanah siang go kerang, bagai memuasna tendingku, man bandu Tuhan di batangku. Mari ertoto kita. Kemalaman hati yalokan kami, bekas pengarak-ngarak andu silar keri-keri nibas kerina dampar kegeluhan kami Tuhan. Ipuji sembah kami kam ibas camar pagi-pagi warenda. I tengah-tengah campur kuta kami kayu embun si malam enda. Arkiteken kesangapan si gecapkan kami. Nande kekelangan kami berubarus genep umur na 80 tahun dengan ibas kriahan krina anak seku kempu nambari ose orang tua ibas warisi senda engkuhi krina kemalaman hati kami
Maka sembah ngatakan bujur kami bandu erkelangken kebaktin kami ibas paksa enda. Maka ku hindu dagi kerina kemalaman nate kami enda tole alu katandu si kentisik nari iyo giras iuri kami. Alu bagi kuasa kesasi badia ela siringan ibas pusu ukuras kerina geluh kami. Pengasup kami ngaloken katandu alu payo. Katandu enda kari jadi tendang kegeluhan kami. Nambahi keriahan kemalaman ate ibas kerina perdalinan kegeluhan kami. Bujur Bapa enda pertoton kami bas Yesus kami rahartoto bandu. Amin. Kekelengan Tuhan kata di batas siniogekan kami nambahi keriahan ukur kemalaman ate ta. Mazmur 120 ayat 1 ayat 6. Kita Mazmur 120 ayat 1 ayat 6. Ogekan kami manbanta nina bagenda. Pasu-pasu Tuhan man isi jambu. Sangap kelkalak si malang man Tuhan. Singgeluh ngikutkan kerina perintahna. Ipan nama ulih nalatih. Sangap ngeluh mahuli si kerajanganna. Ndeharana bahali ras anggur si meramis buah naibas rumahna. Dengan anak-anakna bali ras tunas batang saitun isklewet mejana. Bagaimana pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana. Tuhanlah si masu-masu kami isionari. Beraidahandu kesangapan Jerusalem kideka umur geluhdu. Cawirlah kam tua. Maka sempat idahandu kempu-kempundu. Damelah si kerajaan Israel. Sejenda ngoyogekan kami kata di batar palaskan Mazmur 120 ayat 1 6 man banta krina. Mejuah-juah. Mejuah-juah karau. Mejuah-juah. Saja karau minggu kam de sarapan. Enggo kam de sarapan karau. Gawari maka ku idah nggo siang kelayon doy karo. Enda dengan kita berdua kali kan jumpa tapi mis kok kali si berbeda. Bagaimana maksudnya? Jilen sendah. Oke. Nah, jadi perpulungan kekelangan Tuhan malam mateta warienda pulung kita. I tengah-tengah jambur kutata kayumbun si malam enda. Ibas dahinta orat kebaktin nambari ose orang tua. Bagepe ulang tahun pe 80 tahun kan. Nande kekelengan ta berubah harus. Jadi keriahan ukur ning kami enda dandu sebab labo krina kel kita pagi banci bagenda. Oke maksud kami ya. Labo krina kel kita pagi ngasup ka seumur 80 tahun. Si pemenang. Si peduaken labo ka krina kel kita sangap bancing kerjakan dahin si muhuli bagi warisi sendah sini kerjakan keluarga besar sembiring mergana. Jadi dua momen enda kap kami. Jadikan warisi sendah nambahi kemalamanate keriahan ukur man banta. Lid pepatah ngatakan canina bagenda. Kekayaan seorang orang tua bukanlah emas dan perak, melainkan anak cucu yang mengelilinginya dengan kasih. Begini nah kira-kira. Kekayaan seorang orang tua bukanlah emas dan perak, tapi kekayaannya sesungguhnya adalah anak-anak dan cucu mengelilinginya dengan kasih. Bagaimana maksudnya kira-kira? Adilah keleng ate elit ibas kegeluhan ta ngerti kenca maka kai pesilit sini aloken kita tempat-tempat laboka siakap sikap kel nanamna. Boy senta. Bagaimana maksud kami kira-kira ya? Boy senta lit kada jumatan belang maka nakai pelanai kurang bas kita. Tapi adilah buka duli kala sing kelengi kita. Gua gia melatih ngai. Rahmin kempu kundai gelah kutukur kel motor-motor na ateta. Rahmin kempu kundai gelah kutukur kel misop ahman bana. Rahmin kempu kundai gelah tukur kami min rujak. Bagaimana maksud kami kira-kira? Adilalit kap du kala sirah. Sendai gia adi kantong kan. Kurang-kurang kangi siya ka ernanemna. Bagaimana maksud kami ndai ngatakan saya dalang isai pe kitenda perlu nge duit. Isai pe kitenda perlu nge erta. Isai pe kitenda perlu kang kini bayakan. Tapi kepeken ni nandai sekala singgo jadi orang tua kini bayakan na lanai terjeng emas ras perak. Tapi anak cucu sing kelilingi ia aludem keleng ate. Sebab dah bas geluhenda bagenda. Adik kita anak ta kurang dengan umur 10 tahun.
Si penting kelman mana main-main. Adili anak ta 5 tahun bagi anak teh dan ia sekitar 4 tahun dengang bagaimana maksudnya bagaimana. Ia perlu main-main ngence. Adina di bawah 10 tahun kai penindu main-main ngence si paling penting man bana. Adi nggo kaya na umur 20 tahun, penting kelman bana pendidikan dan pekerjaan. Nggo tamat ia SMA, nggo tamat ia kuliah. Maka basota na pikiran na kai ngen dia ku kerjakan. Kai kangen dia banci ku usahakan. Bagaimana maksudnya kira-kira? Adi nggo umur 30 tahun kuda atas nina, nggo perlu duit, nggo memikirkan karena uang. Adi na bagenda umur 30 tahun nggo mulai erjabu. Kai kanukur susu anak, kai kanukur nakan, kai kanukur pangan, kai kam genepi enda, lit lakon, lit nera empau, lit duka cita, kai kange kuban. Perlu nina ia duit, maka berpikir dia tentang uang. Tapi adi nggo 40 tahun ke atas, bagi-bagi kita endalah ningku singgo 40 tahun, lanai ngudasa, lengaka metua, dan bagi adi 40 tahun dan kita kuda atas, lanai nguda tapi lengah metua. Ini nasi penting kel genduari konsep pikiran tak kesehatan itu yang paling penting. Sebab engkau mulai mancekan kolesterol, engkau mancekan asam urat, engkau mancekan gula anta, engkau mancekan kerinana. Masa-masa 40 tahun ke atas nina, maka ngatakan kesehatan itu yang paling penting. Adi engkau 50-60 tahun kuda atas nina ngatakan kasih sayang yang paling penting. Sebab dah duga kel peningan sehat nadi engkau 60 tahun lit ngesitik si meswina. Uga peningan awet muda nadi engkau 60 tahun lanai mau banci gesteng kel kulit tan enda. Bagi maksudnya ngatakan maka 60 tahun kuda atas nina si paling penting ibas kegeluhanna maka kan kasih sayang keleng ate maka pikiranna akan sejarah masa lalu. Ia rindu akan momen-momen kebersamaan. Bagi maksudnya kira-kira kam karau melabo lalap kelungunan, melabo melungun kau do lalap karau langari lit kempu, lit anak, lit permen rumah ras tading, lit nurung man berenakan, lit bebek man berenang. Bagaimana maksudnya kira-kira jadi lah pernah aku adi ngeren berukaro lah aku sanksi bagaimana bagi perpedas nardahine lit kasih tik perpedas na bagi ngerana. Maksudnya kira-kira aku laku tah ngerana mancar-ancar ka adiwan berukaro bagi ka perpedas nardahine me bagi karo miki tangka andu si hebat na jende. Bagi maksudnya kira-kira berukaro si hebat na ngatakan perpuluhan kekelengan Tuhan bagi orientasi pemikiran geluh manusia. Lid krina tahap benar, lid tahap bermain, lid berpikir tentang pendidikan, lid berpikir tentang keuangan, lid berpikir tentang keluarga, lid berpikir tentang kesehatan dengan sampai warisi senda walau puluh tahun nande kekelengan nande berubarus maka pola pikir nina secara umum rindu momen bersama. Sebab si penting kel genduari ibas orang tua anta si saitun lansia mekapkan kerinduan akan kasih sayang. Keleng ate anak kempu sing kelilingi ia genduari si paling ibutuh kena nina. Makap kami ibas warisi sendah ibas orat kebaktin nambari ose orang tua. Radukan ulang tahun 80 tahun. Adi si tatap nande kekelengenta nande karo berubarus 80 tahun. Adi samping nari kuidah pas dengangnya 23 tahun. Bagaimana maksudnya kira-kira? Adi samping nari 23 tahun. Bagaimana maksudnya? Adi lebih nari tatap mungkin sekitar 42. Bagaimana maksud kami kira-kira? Nuri kenca maka engkau melalakal kesangapan kebayakan sini alokan orang tua enda. Maka malam lah ate endu karo. Amina skala pekam bas kursi. Bagaimana maksud kami kira-kira? Lid nge kepedihan. Bagaimana maksudnya kira-kira ya? Lid nge kepedihan, lid nge eruga pandia, lid nge mindai, mungkin bagi lid ibas pusuh. Tapi buktikan 80 tahun kam dalani kegeluhan nurikan adi 80 tahun ibas tradisi Israel nina adi bas kuan-kuanan 16 ayat 30 sada ngatakan kalak singgo ngaloken geluh gedange ia bagi nggo ngaloken mahkota kemuliaan idur di batanari. Ngaloken mahkota kemuliaan idur di batanari. Maka nina sangat kelah minakap adinggo seumur tasaitun entah pelansia apalagi 80 tahun adi saitun 60 tahun. Bagaimana maksud kami kira-kira 60 ke 80 tahun berarti masa periode anugerah nggo 20 tahun aloken nini karawenda. Dan sangat kel kita menjingkat dengang
Bagaimana maksud kami kira-kira? Ngasup dengan kujah kujenda, ku gereja dahi kendahinna, ngasup dengan ngep anak permain kempu kela kerinana, ngasup dengan man bandu kalimbubu barus mergana nahkan kehamatan. Bagaimana maksud kami? Ngasup dengan kerina ngaluri perdalinan kegeluhan enda alupayo. Enda salah sada bukti maka pasu-pasu Tuhan seh nangdangi jabu sembiring mergana erkelangken nande berubarus. Kata di bata nina bagenda sangat kelkalak si malang man Tuhan singgelung ngikutkan kerina perintahna. Sangat kelkalak si malang man Tuhan sing ngikutkan kerina perintahna menjadi salah sada bukti kegeluhan nande kekelengen ta enda pasu-pasu Tuhan tuhu seh ku tengah-tengah geluhna buah ia erkini teken man di bata. Buah ia tetap ertoto man di bata. Buah ia tetap mendalankan kegeluhan alu benar. Dengan buah ia banci dahikan kerina pendahin alu payo. Sebab ngeluh erdi bata pe kita. Adilabo sidahikan dahin ta alu payo. Pe labo payo. Sidahikan dahin ta alu payo. Tapi labo ka kita ngeluh erdi bata. Pe lengabo pas ibas kegeluhan enda. Maka ninandai kesangapan kalak si malang man Tuhan ngikutkan kerina perintah di bata. Sebab kalak si patuh man di bata tentu dalanina geluhna alu payo. Ayat si pemena enda gambarkan rahasia sangat ibas geluh manusia. Labo karena erta duit tapi malang man Tuhan. Melabo sangi rempet-rempet kelit duit dukarau. Melabo wager toto kam Tuhan berikan bangku sen rempet bangun rumah do. Enda labo bageri. Ugape ikerjakan, ugape icarikan, mambur iluh, mambur panas. Bagaimana maksudnya kira-kira? Tapi ibas pasu-pasu Tuhan, maka sehmetua alokan pasu-pasu simbelin. Maka ayat kedua akan rasi petelukan kata kena ipan nama ulih nalatih. Berkaitan dengan ekonomi. Ipan nama ulih nalatih sebab melalak kita indah. Lanai ngasup mengenanami kinilitan ras upahta latih. Lit bas kita latih siakap. Bagaimana maksudnya kira-kira? Lit ngesen bas dompeta sada juta. Gia goreng pisang pelanai tertukurkan. Sebab adi tukur goreng pisang andai, pagi nggo karah mekar. Kedun nggo kalah asuransi. Minggu depan nggo kaman galaran bank. Makanan nggo kaman galaran. Bagaimana maksud kami kira-kira? Lid senta sada juta, goreng pisang harga 1000 lanai terpan kita. Bahan ci jadi bagai karena geluh ta. Si peduakan, lid senta sada juta lanai terpan kita goreng pisang arkiteken kai. Adipan kencang kari goreng handai tedis pe kita lanai mewanci mesuit nahita. Mesuit takalta, naik gulata, naik kolesterol ta. Maksud kami bagaimana kencang? Ngukuri karena kinilitan doni, silit banci lanai terpankan. Ngidah situasi daging kula silit lanai banci terpankan. Tapi dah kami nini karoenda sehat mejuah-juah ngasup dengan kerina kesangapan ibas pak saenda. Maka berikutnya kata kena ayat 4 sah ayat 6 umur gedang situhuna adi ayat 4 bagaimana pasu-pasu Tuhan man kalak si malang man bana Tuhanlah si masu-masu kam isionari beraidahandu kesangapan Jerusalem kedeka umur geluhdu cawir kam tua maka sempat idahandu kempundu. Perpulungan kegelengan Tuhan adi ngatakan ngidah kempu salah sada indikasi umur tak enggo melala. Adi umur 20 tahun lengabo kita ngidah kempu. Adi kempu arah seninanta turang ta semboyak bapak bahanci. Tapi adi kempu darah daging tak bagaimana maksud kami kira-kira? Adi 20-30 tahun dengan lengabo kita ngidah kempu. Membuktikan maka ngidah kempu berkat angka ataupun umur. Tapi nuri kencai bas ayat 4 sah ayat 6 enda umur gedang ibas geluh manusia lahannya persoalan angka tapi persoalan geluh sidem alu pasu-pasu. Gedang dia umur geluh tak adi bagendang bagaimana maksudnya kira-kira lid persoalan lid si manturin kan bagaimana maksud kami kira-kira tapi dem alu pasu-pasu ngidah kempu jabu anak-anak resada ari pasu-pasu man jelma sinteram bagem meninandai karena pasu-pasu di bata. Maka ibas umur 80 tahun ingene bukti nyata keleng ate Tuhan. Kai si enggo itabur itu way genduari. Kai si enggo iredangken
sedekah 80 tahun ibas kegeluhan wari enda salah sada baginna iprani gua gia melatih kel ngemage pebelin anak-anak sikitik. Bagi maksud kami latih kel ngelitkan kerina keperluan kegeluhan tapi wari sendah nggo ngalo upahna ibas kam karo kami ipahaga anak sahku kempu lapiga bagi kami banci kakundul sikap wari sendah karau baru abitndu bagi maksudnya kira-kira baru uisndu baru tudungdu selop ndem baru karau baru ciri-ciri berukaro rendir lap iya kami selalu rendir lap nggo ngenate kami biar kami lah idah kin kami dilipe baju kami baru lengah cuci kami karena benemis pakai kami gelah idah sinterme bagi kakin kami maksud lagi kira-kira cidahkan keriahan ukur wari eda salah sada iprani man bandu kerina anak-anak permain keila kempu nini karo kekelengan enda. Bagi maksud kami sangatlah kambas wari enda bancikai lako kendu orat ngosei nang dangi orang tuanta sebab melala kelkala engkau berhasil bas geluk nape lah banci yang lako kendahin si baginda rupa lanai sempat itu satu alasan yang paling fatal ngolit duit nang ngolit waktuna lanai sempat ban lanai ras iya orang tua bagi maksud kami si pertama si kedua kan ngolit duit nalit dengan orang tua waktuna lalit sada Jakarta sada Jepang sada Jerman sada Kabanjahe sada Berastagi pepulung sapela banci waktu na pelalit bagi maksud kami si kedua kan waktu lit duit lalit banci krina warikai pe banci krina pulung gian pepulung kalim bubuk kusangkap geluhe alukai alu duit lalit maka man bandu krina anak-anak keila permain sah kempu sangaplah kam malamlah hatendu wari enda ibas perayaan 80 tahun nande kekelengan tak enda banci sambarindu osena pepulung krina ku sangkap geluh terlebih adik aku ngidah malam kelate di samping keluarga sembiring kembaran mergana kalim bubu barus mergana pe tampak pulung sikap dengan krina banci ipahagandu warisi sendah enda membuktikan bahwa keleng ate di bata tuhu-tuhum belin i tengah-tengah jabundu tuhu-tuhum belin nang dangi nande kekelengan nande berukaro maka goi gejap kendu uga lias na ate di bata nang dangi gelu sekalak pe kencai tadingkan bapa sembiring kembarin mergana sehat majua-jua ngasup kam lalap pagi mengasup dengan kang kambre ikan karo ras kita durung kita bagi sikap dengang bagi maksud kami kira-kira bagi ngasup dengang maka man bandu kerina ning kami anak kempu genduaring gosidat buah toto orang tua kai sinanamindo kami nda idah kami kam permain pe sikap reseragam abitndu pe seragam bagi maksud kami anak sidi beru pende sikap reseragam abitndu pe seragam ngasup kita bagai genduari buah toto nande bapa man banta lagegehta labor kita kan kita ngasup tapi nina si aloken kita genduari buah toto orang tuanta nang dangi kegeluhenta makana sangat kalah yakap du bandu ku lebe wari kape ibas kam ngaloken pertoton orang tua sila keri nepe maka bagai kalah waktu ndupe guna banci engkelengi orang tua ibas kegeluhan sebab melalakal nga tradisi ibas geluh enda bagi sejarah membuktikan adinai ni nanaya geduari lanai bo bagekel adinai kala Jepang lit tradisina ubasute mungkin rusur gusi bagi si oge tradisi kala Jepang nai ubasute enda nina ading gulit orang tua na saitun lanai ngasup arkaipe ngopi nakitan awahna orang tua nih babana erdalan-dalan tapi ku jauh babana ku kerangan entah ku delang si meganjang kencaseh bas kerangan entah delang si meganjang pesusur nande entah bapa nai banna ingan entah lapik-lapik na jejem ampar kena kenca ampar kena laus ya skala tading kena ikrangan entah pe idelang ubasute sejarah Jepang nai nuri kenca bagai adilanai ngasup erkaipe ianggap jadi beban keluarga ita dalam tanda kutip kasar klei iabekan bagaimana kira-kira ada bagaimana
itamakan ku dalang, itamakan ku hutan, tadingkan je. Dengan itu sah, lah melanggar hukum, lalit ise pebanci merawa. Enai tradisi ubasute Jepang, sejarah membuktikan. Amin na genduari lanai bagi maksud kami kira-kira. Nterem kanga kegeluhan bagi kita ngidah karena kecibal orang tua. Sebab sitik-sitik nungku nia, enda ugada, enda uga ka, lengari di anak ta pridi min anak doi kai kindahin doi, lengaka kita redakan, kai kindahin doi makal ngatasak nakan. Bagai maksud kami kira-kira. Melala kalak berpikir orang tua singgo zaitun menjadi beban dalam tanda kutip. Tapi kekristenan membuktikan dan menyatakan, maka nina kala singgo ubahanan dengan orang tua ta si zaitun harus dihormati sebab ia ngalokan mahkota kemuliaan idur di bata nari. Lah pernah kita mengenal konsep menelantarkan orang tua, tapi adi arah kami dan kami arah persikap nan ini karoe sikap kelngekam krina ngap kepesa. Bagaimana maksud kami kira-kira? Labo berlaku tengah-tengah jabundu. Man banta krina si pulung enda pe. Enda nurikan man banta. Maka ibas warisi sendah. Amin na melala tradisi si nurikan maka melala kala sinelantarkan orang tua. Tapi keluarga sembiring kembaran membuktikan penghargaan penghormatan man orang tua kita ken buah kini teken banci jadi teladan ta wari enda. Labo musti kel kerjam belin bagenda. Bagi maksud kami kira-kira kaikin artina orat nambari ose orang tua. Selain penghargaan penghormatan ia ngonggep kita sepayo warisi sendah merupakan pemberian sukacita nang tang singalah-ngalah, nang tang silatih-latih, nang tang ukur gulut, nang tang pinakit, isambari alu keleng ate anak kempu, memberikan semangat gegek simbaru, nang dangi orang tua. Gelahna alu gegek semangat sini alokan kemegahan warienda, jadi gegek simbaru, maka daging kula megegeh, lah sakit-sakit, tetap ukurna, ndalani masa tuana, ngerti na enda. Bagaimana maksud kami kira-kira? Secara tradisi ngata kenca megah ia kap orang tua ipahaga ia apai kita si rusur ngalokan kriahan ukur ugape sehat daging kulanta babay bana sebab kriahan ukur enda memberikan hormon endorfin nina bagi kriahan ukur turah kriahan tu ukur turah erbahan sama gegeh ngasup kita ngelakukan kai pe ibas geluh bagi kam akap kami warisi sendah pekaro malam lah hatendu keriahan ukur duwarienda kari nambahi gegeh semangat simbaru sehat mejuah-juah kam tetap ertoto sebab sadanari kemegahan kala singgo metua adinggo idahna anakna jadi orang tua kemegahan orang tua adi idahna anakna enggo jadi orang tua kemegahanna makana tambah lalap gegehna ertoto alu bage tambah kalalap gegehna ndalani kegeluhanna. Bagi kalah pengarapan tapi baswarisi sendah. Sehkalah kita pagi krina pe umur 80-20 tahun alu sehat mejuah-juah. Dikalah pasu-pasu Tuhan man banta krinana. Enda kata di bata Tuhan kari si masu-masu kita guna ngalokan terdauhan karena kata enda ras kita artoto. Bujur Tuhan. Bas waktu si kentisik kata ndunggo ia loken kami. Pengasup kami ngertikan ngangkai katandu alupayo dengan arah dahin lakon simbelin dengan istimewa rienda katandu enda tuh jadi pergegeh man kami gelabanci malang kami tetap man bandu alokan kami ka pasu-pasu simbelin ibas perkuah ate Tuhan endam pengarapan kami bandu Tuhan rehertoto kami bas Kristus Yesus Tuhan kami amin. Mari siakukan kini tekenta radukan krina kalak Kristeni bas paksa ras ingan idonienda ninta dage ras-ras aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur sing udang-udanari si sokliamen tergelar si Maria singananami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mati nusur kudoni kematen pateluarikan go keke bas mati nari nangki ku surga
perkundulna arah kemohon di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehmi pagi ngaranakan singgeluh ras singgo mate aku tekman kesah si badia janali sada gereja si badia persadan kala si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sirasa lalap amin. Sepaksana kita ngandeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan si puji Tuhan. Kitab Denden 445 menakan ayat si pemena seh erkedungan kari karena persembahan tak. Ulihi ayat si pemenang. Si pebulung persembahan tak si adas kendake mandi bata tanda meriah ukur pas pasu pasuna si simpar benaman bata asa singgoi sikaben asa singgoi totoken pengadakan bujur dah tempat di bata. Mari artoto kita ibas pertoton persembahan rahasia paata ras kita artoto. Di bata Bapa ulu kerina kegeluhan kami, ibas paksa enda petolera kami ngatakan bujur ibas keriahan ukur kami Tuhan.
I tengah-tengah kebaktin orat ngosei orang tua kekelengan kami radukan ulang tahun pe-80 tahun kan. Nande kekelengan kami berubarus. Reh kami ngadap bandu. Alu baba persembahan pengatakan bujur kami. Kam dage si masu-masu persembahan enda. Pasu-pasundu gereja du GBKP enda. Gelah arah litna persembahan pengatakan bujur enda. Banci erdalan ratur mahuli krina dahin pelayanan. Alu bagera teguhna gegeh kini teken krina ngawan ni perpulungan du. Rambarna berita si meriah. I tengah-tengah kegeluhan duni enda. Kami krina anak-anak andu singgor ersembah pe. Tuhan masu-masu kami radukan krina isi jabu kami. Sehat mejuah-juah sangap kami dalani krina perdalinan kegeluhan. Mahuli kami tetap dahikan krina dahin-dahin kami. Oleh si mahuli rezeki simpar. Alokan kami bekas perkuah ate Tuhan. Ngasup kami makaikan diri kami. Kinilitan kami ras geluh kami. Sentudu ras pratendu pe. Alu bagi Tuhan. Kegeluhan kami indah pe. Jadi persembahan singgelu. Ia adep-adepan Tuhan. Makar toto khusus kami bas paksa enda. Nang dangi nande kekelengan kami berubarus i tengah-tengah jabu. Orang tua kami sembiring kembaran mergana. Iba siang go ngaloken belin perkuah atendu seumur na 80 tahun. Wari senang go ipahaga anak-anak. Seku kempu orang tua kekelengan kami. Ibas orat ngosei orang tua kekelengan kami enda. Kulebe wahri pe. Lah tetap karena kelengatendu. Numpak perdalinan kegeluhan nande kekelengan kami enda Tuhan. Ibas usia nasi enggo saitun. Idah kami uga kam nemani ia. Maka tetaplah ia kape. Ngaloken gegeh kesehatan. Kejuah-juahan. Idur kam nari ibas masa saitun na enda. Tetaplah ukur nandalani kegeluhan enda. La iar bera-bera. Dengan damailah tetap si kerajangan na Bapa. Kemalam menahati keriahan ukur. Enda pe banci ia lokan orang tua kami. Bekas pengarak-ngarak andu karena kegeluhan na. Kuasa kesasi badia ringan iwas pusuh ukurna tetap. Alu bagi malang ia tetap man bandu. Pengarapan kini tekena tetap man Tuhan. Mbabai ia kape. Ndalani kegeluhan na enda. Tetap lid ibas keriahan. Ar pengarapan kel kami man bandu. Kai singasup orang tua kami enda tetap ngerjakan casah paksa enda. Kulebe wahripe. Alu gegeh kesehatan sini jujur. Tetap yang ngasup dahikan aktivitasna. Sentudu ras praten Tuhan ka. Makar toto pe kami man bandu. Nang dangi krina sinurusur orang tua kami. Anak-anak keila permain saku kempu-kempu. Tuhan Yesus. Kam si masu-masu krina kekelengan kami enda. Ibas gelu jabuna sada persada. Ibas gelu pribadina sada persada. Tuhan tetap temanna. Kam kadage simbrekan kesehatan, keriahan ukur kesangapan kini resadan ari tengah jabuna kape. Dengan kam si masu-masu krina kempu-kempu kape. Bas masa pertumbuhan na, bas masa pendidikan na, bas masa yang darami dahin rasi dewan na kerinana. Gelas seh krina bagi sini surakan sentudu ras praten Tuhan. Kegeluhan anak-anak siratur mahuli dem kesangapan pe. Tetap enda jadi dalan orang tua kami ngalokan keriahan ukur sirahna idur kam nari. Pasu-pasudu krina kekelengan kami enda. Radukan krina ku sangkap geluh. Singgoi tenah keradu ras pulung kami bas paksa enda. Bagai pe perpulungan durunggun gereja. Teman meriah anak kuta. Krina kami pe Tuhan si masu-masu geluh kami. Gelai bas kami naksikan kerja simbelin kerja si mohuli warienda. Babai kami kape tetap ergiah-giah guna erpenganda semalang man Tuhan. Gelah kami pe ngalokan krina kesangapan sirahna idur kam nari. Kencae Bapa dung kebaktin enda kari. Iterusi me kubas krina rangkaian acara singgonia turkan. Kam kasih masu-masusa. Gela bancir dalan ratur mahuli kari krina. Alu pengaturkan anak beru. Hikmat kepentaran kengasupan sirahna idur kam nari pake kena. Kerja si meriah enda kari. Tuhu-tuhu babai kriahan ukur kini resadan ari. Pateguhi krina prasadan kami. Terlebih kari banci permuliakan kam di bahata kami. Enda pengarapan kami bas paksa enda Tuhan. Ar pengendes kel kami tuhuman bandu. Sebab reh kami bas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan kekelengan Tuhan. Mari rasi puji Tuhan kitab denden 307 ayat sada rasi peduakan.
Mari ras sertoto kita bagi niajari Tuhan ibas pertoton Tuhan ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipabadi amin. Ralah min kini rajandu, salamin pratendo ibas dunia indah bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup basware sendah endah. Alami salah kami, bagi alami kami salah kala empak kami. Olamin kami bawa kami kuas percobaan, tapi olangilah kami was idur seilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhendu alu tetap malang man Tuhan, dengan guna jadi kegehendu, alokenlah pasu-pasu sirahna idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata arsinal sal ibabondu, janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Mari ras kita artoto. Ernoli-noli kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, ibas pemasu-masu ras pengarak-araknu. Maka perdalanan kebaktin kerenang ngose orang tua kekengan kami bagepe perayaan ulang tahun ke 80 nini dea engkau berbanci erdalan alumohuli. Te kami Tuhan karena kata singgo ibogikan kami banci ipakekan kami ibas keguluhan kami iteruh perkuah ate Tuhan. Bagepe karena serayandu pendeta kami bagepe pertua kami singgo ipakendu ngelai ibas kebaktin enda Tuhan lah si masu-masu serayandu enda si mereka gege kesehatan rasi mereka rezeki arah pedahin ras pelayanan singgo ilakokena. Maka Tuhan kencadung ibas kebaktin kami enda maka lanjutkan acara singgo iaturkan keluarga sembiring kembaran margana. Tuhan kasih ngatur kenca, Tuhan kasih ikut campuran gelah natutuhu banci idalankan bagi singena ate Tuhan. Endam toto ras pemindun kami man bandu Tuhan, reh kami kelangkan anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya, masuk anak sintua. MKP buru kembaran ras ginting mergana. Makana anak kami nomor 2 MKP dia akan ingat tabru seberi kembaran SPD ras masa tion ginting SPD bereken susurandu nangdangi berubarus makana man bandu permen kami Eka Suramana seberi kembaran ras permen kami Rimna berubarus. Iya, geser kakam, geser ya. Ayo maka membandu permen kami Leni bulu sembilan kembaran ras Rawi Chandra Tarigan maju ke ras Kempo. Oke, iya. Ayo makana man permen kami Kokoina Wulandari bulu sembilan kembaran ras anak kami Darnius Tarigan maju ke ras Kempo. Iya. Iya, man bandu permen kami. Dia akan Dedi Kristiawan memberi kembaran ras Elvina Bruginting maju ke ras Kempo. Iya. Iya, jadenggo susura permen kami. Nangdangi turangku kami berubarus. Ainda pek wakaf aman bandu permen kami. Buai katan kami butur. Ras sehat kam jumpa rezeki kam kerina permen kami. Man bandu pe turangku kami berubarus. Kampe sehat mejuah-juah. Nin kami anak berundu. Iya, bandu toto dumen turangku kami berubarus. Nandeng anak dosin tua.
Endar pudung kalnida batang parira lage siraso. Endar pudung kalmenda batang parira lage bakaruda. Baba pudung nakal menda ku beras lagi. Enda baba pudung nakal menda nade bapakku beras lagi. Ijenda enggo pulung kel kami bagai kerina nade berubarus. Ijenda pulung anak dukem pundun terem nade karona. Ertoto kami kerina galah kam sehat sawir metua. Ertoto kami kerina nade barus galah sehat kam sawir metua. Enda lagu terang bulan turang lama gogo terang kari bulan ni pematang siantar adinggo sadak karina arik ta oturang arik ta simahulio lanai sempat mosar mama biring enda lagu terang bulan turang ku sayangi terang kari bulan si macem-macem adik ngorokuan kita bagenda karina ibas arik tarasa dola nai sempat sirang mama biring lara lada keleng citang keropa rudang parida lara lada kalmenda si batang ropa langge parida desi sosoken kalmenda nina merua-rua enda desi sosoken kalmenda sabina berua-rua. Lara sada apa ipe kamlaran roba kali bubu kami. Lara sada apa ipe laran roba kali bubu kami. Retoto kami kerina sangat belakang menjuang-juang. Enda retoto kami kerina sangat belakang menjuang-juang. Enda lagu terang bulan turang lama gogo terang kari bulan lama ganjang ibas arik tarsada ngosei nande baruse terberita pagi berita mengganjang turang besan lama gogo. Iya, kuakap menban sejebatan gobanjo dak kendo. Iya, landakan perinakan permen kami. Iya.
Ya, wakaf gobanci buku Indo man bandus jabatan.